Kakun Hinyu Trap National Awakening Movement ling ba Working President ba Thomas Basa menhinin kesengi ke Southrik Unailur Arjar Pausan kalagenok beladan kecing bam sap kepada ki Paulak tingkah hak Shibanai hak tenat Shillong Administrative Department Nazarat kapapen I belasiu tulop shikinong dri casual ki bom dan wat ika kerting ru. Haka RIT balalap da kaseng laong bahakasan kidon da kispangut kinong tray ya kabakani katanat kala ay kam haki office ki paper kaseng kala pani ki kerteng ki jong kita kinong tray henry na kliang kasat kam shamna tray ban ay bat ban baw kita kinong tray haka baka don ka jing tungkam ka ba sop hakani katanat laban rap shu uba pasan to na kalian jogi ki ay ko ki nak ay ko tak ko do jogi Banda kalian jogi kaseng mentara seni ni one tennis coach ng club orang gawe ka bentang. Makata day hadin ba nila ba dapat file RTI hangti ako SAD department kepada ka when rekam tu ka sekretariat. But nila file RTI itu haki arti ada. Ya kabang nila persangkan kali kajuk kali. Andai haporong arti akan ngilapin itu, bah lembang kajin terus yang berburi, ya kita dipanggil apa terkum arti ayat kita pau, bahkan kajin penduduk lembang kerak ya bisa diperba hati ya boh SAD Nazaret, ban kam banyak ini bentar, tapi ya boh SAD Nazaret kita dispau kita kimenung British bukan, kita terik. Berkait dengan macam ini, deploy ki segi office joki minister, office joki MLA, joki head kihan terter, apa additional secretariat, apa main secretariat, bat ki boleh cakap. Bat abang ipan ya kerteng joki ni kinok tu. Haksin berungkong, nakayang ke SAD, ki om mengikili mengingi om baai ya kerteng joki beri ki baterai, kong ki daily basis. Kajubat bang iyo yang ni tentang ibrit bateri diabetes. Kabarong kelum kena apa pun juga. Pada kabar ni kelihnya. Aku kino ibrit bateri berapa kapirul dan ikiba ke SAD ke Sipura. Dah kepisah dengan pak. Hata kador belas di minum betis. Jom soal jelas. Semua menaik kerteng kita. Hadin kata nak kalian juga department kita melak pan air kini kerja. Bad nak kalian berjumi ngira ya kendur rumah kemat bagi PI. Bad ngira tempau bahkan ni dari ke ater kabor bak banburi. Bad kerja sisa dari banyak ini ada siu yang ketulap malu benar. Kartu kemenung bejes. Bad dia kepisah kawan apa finance department. Tiga buat kecil kali kami betul. Finance department I ki kau pulang sih benar. Bansir tulang. Apa SAD department. Ada yano siu kerja. Yano bila siu tak bisa. Ke SAD department kau mengundang kerja. Dengan ni kalau kau penyiapkan. Isu tu saya kira bakatan kacing pendekan bakalah yang bisa jauh berbang. Nak kalian macam ini bantu. Bamanu penting, yo dari ibai anu, cuma nak department, yang kata kisah, kebagian yo nak finance department, pensip turut, yang kata daily wages, kalian siapa pelajar lu macam lu, mana kan berkatanya, kadang-kadang kalian macam ini nilai itu ban, nilai compile pun ya dijinglap petition jogi, belum detail belum clear, ban in sabha ya dani. Saya chief secretary boleh berangkat. Kapan tentang penghilap dulu, bah, ya ka regular casual worker scheme 1996. Kami ke department kapten kan in impact. Juga membuat, bah, ngan benar dulu, bah om tak tahu ni, kita pun bah, kita terekam jauh sarkari, kita kan ya kan notification jauh sarkari. Kim judan kita ki jeng penkup kerdan kumki arsi dulu ya kasih dulu. But kami wati ki arsi aja. Nang ni nak SAD department. Ya kita ki arsi dulu ke jebak kami yo yang bah
Beliau kiba nila ai kata status RCW. Kira kini kira homut. Kiba la join terai hawar jar khala. Kiba oi syaka kenjok susnam susnam ke terai hawar jar akulah. Pada hawar jar akusan kila confirm ya ki kata RCW status. Ada kecil lengo macam ni. Bagini ki nerpomon. Ide ki nomtrai ki bawan lembah kajing tho ya kita mesin tu kita lembah kajing ni mereles but kita ki bre ki yo ya fix ni kat kum kajing yo jitte bajong ini kita promote ki yo arsi beliau kita ki yo ya pura fix ni hendak yang ni saya arsi beliau kat nice kat nice tu kapara ka ba ko ang ba ki casual worker Kimut utau beliau kontrai haka daily wages. Baku makalong mentai, kabakam sekolah susu, baki arsi beliau, abang iwa jengkir, yo yang jengkir kabakam duna, wat yaki non arsi beliau. Abang mau mentai, kamu ba haba beliau, kiyo yang akan sekali arsi beliau. Kandang jengkir, kajing yo, jengkir tolak betul. Kita di benefits kita kiri banyak. Ada yang kalau mentah pada, kalau udah perden, buat apa yang kali dengan department, balik kalau punya, jubah pi bagi yo, kiong ba nimpat dan fun. Tidak jengkali kami apa pimpat dan fun, kumlo pi kentiam arsi dari pada. Ya kini bentar dengan kami, ni aku payah lah, bagi orang tu ki supplementary RTI bonify. Kenapa mengintip tenrai, menwat tenrai, menlap di Indonesia, ya kajing lek monopoli, jomlo le jomlo, lalu deh employment, lalu dia kajing seal gitu loh. Kenapa kumbagilah sini ke senjam macam saya, bah impulsan penkut, ya kan lu kajing teri kembakalah, lagi department prepare kibadan. Tiap apa sokar ini, bagi sedang nak keliru, nanti apa sekretariat. Jadi kini dari bentar apa nak kalian macam ini apa in one jadi sekarang sekarang, but kaji turun kadang, bagi payah selalu sangat kintit ke, payah selalu sangat kintit, ya kurang terikam juga dengan sokar. But kadang kita sokia, ino ikut di sini, rukin sim, ya kini ki bangsa ibadah di department untuk kawin kimat makin ya tayi itu pada hati yang normal hati session berwan hati apa assembly itu